Let pen skam nong kit kam mat thau circle ka RWTO Central Body Hagashnong nong ceri rengkat kecing pen skam nong presiden madu general secretary lambat kinong kit kam ki bakman menin kasih hagashpau terik jeliu acara arpolai Nomor bahar bilang siapa dari habisin kita rekam kadang Presiden Sekretari bagi PG State Member Banang ni sekemat mulai dari start beliau bagi nyai hikam mulai dari start ke bawah beli naik ki start katalan bagi long sisa kita kinong yalam nak katakan ki ban long ki sampul ki babha nak taban tei ki long salang bakam tam ya ka kêu ke irat trong sinong kathau ki berkawai Siawan pengkut asno ban ai ka bor ka presiden yang menong ciri circle ban ai play bagi pengkut ikan ka program Nagaland Central Body ya play pi wei banang ni sifat ngai ya don kat pi ngai phone ada don bino cing ni lo di perluai ban phone ban WhatsApp kita nong ciri circle saya ka ban kom siapa yang sedang saya kena cimpen scam nong kam di kam lakon no kuno siapa yang nong siapa kino bantang di kam siapa cimpen scam nang bangin yo kata cinglong try hakan no kuno bantang dan hakan no kuno kasen dan hakan no kuno dari kemudian klaim kecing pen scam cinglong nong khot cimpi let's say kan nong bersenjor mentang di kam mat penrung no ya pi kum di khot pura trong cái Riwa Development Organization kabang yang sedang nadok mentah kesini bahwa piru kinong kita kinong kit kinong ba kinong penrong lem ya kalongkor bahwa kia nak mentah kita tan Riwa kabang cumi para kawe te nak terpat di pi barok makin snow ha bani yang lang bani bot lang ya kini different jingkong apa longkong kadak kecil ya baru kabangi di dalam 40%. Dengan kulinga disebut sasibut ya online. Mo, nama kong kisipai kong kinong yada jadi rem sengau ham perhe kasur man ai. Mo, ini yang ru harga position kabelum scam. Kabang ingin long sisa kong kita kirang yale. Mo, yang day berpencar, yang day berpenhe kong kisipai juga kain diwa tor panstang. Tadi ketika among kakular cimpen scam yakin nom kitkam bakit khot bawan room siya kaseng Riwa Development Organization dengan sedang nom tamo da kecing tip lay tip rio ia kecing kular ka scam banado mata kasni bagi penyeso ila de siya kaseng Riwa Development Organization ikular mansyim ka cingkit klik kum kirang ba basisya bantrei ban tenrong lang ya kikia kison kathain riwar kum curu ika beri nyau trap nyawasa ha kadukan ka por bakacai tendrio ka dankam ikular ru bangin board baik board renti ya kecing cing penia keseng bat nginam set kelai no nuru ha kecing em bat kecing trekam kecongi ya lagi parado parasnam hain luar ini kan hain luar cungi ke kuntut om tangi kan hain luar ko kaduan mengi cungi hendai ya ini ka seng ka suit asyore ka makan trekam habaro ki banta kita thain riwar baro koi bat om ha kini tang ki thain bodal dan ha thain riwar me to thop ru bangin tre na tumta pardo prasnan ji ki thain riwar ka shong ha kino ki banta jang kasi bat kuncu sabar jang kasi bat sabar bari ya kuncu mangin tenrong mangin kit inya ba lah ka no ko banta ka bangi kendo cing stom ha ka khya ka shon kham tam ha ka cing sha nyam ngai ha cing sha roi ya ki hok lombre man bre cing para thai para war para ya songi ni ko maseng ni kinong yalam ki bakmat ni snow bangi don kam mat pung km ya la cuma thai mat pung km ya la cuma ki para do para snam
Namar yoi bagan ka thain luar chungi hamtam ki badan border area kade ka thain kaba nidak sadian habaro kita ngamdan kaman matai than phang sibon kita ki bang nidak sadian habaro kilian nidak sadian pat hamtam ka bede bangan ring in sumare ro chong thando sia kabalong ka identity kata ka chingi thu ya ka chai rio ka ri kasi nyo prap nyo sa hamtam hai Bukti paradok personal thay jiwa. Nama ladang indon berhenda usia. Upur sam ubah klan ubah net becai dulu cumi kalak anca hang berkusi. Unta bersehi ni yoi mengidon kam.